Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peluncuran album perdana As-Sabab Group, ngereng emotin pesan dari Allah dan Rasulullah, masih tah fa innaka mayyitun wa ahbib masih tah fa innaka mufarikun. Oh dia sambian sacang kencang sambian, tapi ngereng emotin bahwa ketika Aba Odi bekal mati. Ben lebur sambian sacang kencang sambian, tapi emotin pereng seeka leburin kak dinto bekal apesa. Beda di kak dinto ngereng emotin kau dieneka penorisiku, cinta cukan penorisiku. Maka ngereng emotin debun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuhu. Kuspe perkara nikah partengah. Artian kau dien cinta ngereng kalak sebiasa. Semoga peluncuran album perdana dari As-Sabab Group bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bila